urukiko rwa gisirikare muri Burkina Faso rwakatiye wahoze ari perezida w'iki gihugu Blaise Compaoré igifungo cya burundu rumushinja kugira uruhare mu iyicwa rya Thomas Sankara muri Burkina Faso mu mwaka w'1987. ubu Compaoré yahungiye muri Cote d'Ivoire. General Omar Diarra, umukuru w'ingabo muri Mali, yasubije ku birego byo kwica abasivili 300 mu kwezi kwa gatatu. Igisirikare kiregwa hamwe n'abacancuro b'Abarusiya yavuze ko abantu bapfiriye mu karere ka Mora, aho ingabo zari mu butumwa bwo kurinda abantu n'ibyabo n'ubusugire bw'igihugu. Imiryango mpuzamahanga irenga 10 yavuze ko Afurika y'Uburengerazuba mu myaka 10 izahura n'ikibazo cy'ibiribwa kubera ukwiyongera kw'amakimbirane, amapfa n'imyuzure ya hato na hato, hakiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Kenya ubu ihanganye n'ikibazo gikomeye cyo kubura ibikomoka kuri peteroli. Imodoka nyinshi zategereje igihe kinini ku masitasiyo ya lisansi. Umushinga wa carbone mu bijyanye n'ubuhinzi muri Afurika y'Epfo wemewe bwa mbere ku rwego mpuzamahanga, ufite gahunda yo gufasha abahinzi kubona inguzanyo ya carbone bizabafasha mu bikorwa byabo birambye.